السوجي يوعر مليح مليح. الزلف الأول عندها مثلا أكن مثلا دونك الساكيني غادي نهضر في السوجي يقعرن مليح مليح مليح. D'ailleurs, la plupart des les commentaires, je les remercie beaucoup. أنذا كل يوم يناد أين يبغى، كل يوم يناد أين يقلان ذ كوريس. Ce qui est bien, et d'ailleurs, il lui posé la question, إنك يعني ربي إنك شو راه تخدمض une publication في فيسبوك ومن بعد تخدمض على اللايف فلاس. ني غاسوي ني غاسخدم خصيد ني غاس لا بروميير دي شوز ني غاس كان باش العباد اذكم هضر بوي يرسن. سي ان ايشونج. Parce que la plupart des échanges juste concernent un domaine en particulier. Et العباد changer بوي يرسن mais toujours سرف قاعات سنعرات سنعر. كيني j'ai envie d'apporter quelque chose de nouveau. أنذا نهضر في السوجي دو سوسيتي أنذا العباد هضر بوي يرسن واش تساعد الحق وين تساعد على الحق mais toujours dans le cadre du respect. La deuxième des choses c'est que تكريض ça veut dire خدمة تذكري ير العباد. العباد باغ اكزومبل يونا ديني الحاجه يوني تحط سو لا ميم شوز ومن بعد تي كونتاكتي فوالا جو سوي داكور يديك فايني تخدني ذاك النية اكسيتيرا خلق دي ريلاسيون يا العباد باش نكس شطوح لانيموزيتي نكس ير لي زابيتود ني ساعه كني عندنا نظن الزوف لون مره. دونك الساكيني ومن بعد لا تروازيام دي شوز سي كو شاكان il s'exprime à sa façon. نكيني أكني ودني غاكني العب ذري دي سانجر هضر عنا العب ذري دي نعرف نوي دي تسكر أشوار ناي دي نتشويني لوي دقار أشوار إنكس بلوكياتن. توري أختار باغ إكزومبل باتاسك خدم لي لايف تنعرف نتن مثل بلوكينا أشوار باسكو حواجن دو لوديسيون ميم نعرف وينا مي جو سيك لانفورماسيون أتيا وين دنيضن. نكيني جو بريفير نكذب بلوكيا باسكو جي ان اوبجيكتيف أتاندر ماذا قال روح على لوبجيكتيف نينو ثاني تاع يدير دوك ما يروح على لوبجيكتيف نينو لو بلو رابيدمون بوسيبل. دونك كتكسب مرة ميم كون بيدير الحياة نمون كست مرة ويدي زمرنا وندير وشوال ويدو كوني تجينيري تافونسي مارزات. الزول سمع دونك تدنو غير السوجيني ني غاوندا ساكي اختار ان سوجي فريمون تري تري ديفيسيل. لانفيداليتي سا فو دير اركاز راه يخدع عن طمطوطيس نا طمطوط يخدع عن اركازيس. لو دوزيام كا ند لوموسيكسواليتي بور سيرتان ند بلي لو بروميير لو دوزيام وطاعنا راه لو كون تطلب لا فيريتي غتفهم طعن. اشو غير باسكو l'infidélité عندها ثلا dans le couple. Les homosexuels خدمن des couples. Ce qui veut dire même les homosexuels يقلن en couple ثلا l'infidélité يرسن. Donc امك ce n'est pas le même sujet. أولادي tout est relatif ذي الدنيا ثقينيا. Tout est relatif. Relatif ça veut dire كل حاجة تعرف أيضا. دونك ني غاوند لانفيداليتي دايور نانت كراو قرد هضرت في اللاس نو إلا قد هضرها في اللاس باسكو سي تري امبورطون. الدنيا انسيت كالانفيداليتي اشوريت اكزيستي لانفيداليتي اسكو درعاليت ناغديريت لانفيداليتي. Une personne m'a insulté avec ma mère, je lui ai dit merci, mais aujourd'hui il me cherche pour me demander des excuses. C'est une merde qui a mélodie, exactement. دونك السكين الند اسكن الانفيداليتي درعايت واش الانفيداليتي الند رقاسيك خدعان طمطوطيس نا طمطوطيك خدعان رقاسيس. دونك كيل كا يخدعن كالكوبل يا بليزيور كا ما تشفهم لي فيديو نتخدمو اوبارافون هضره ونديا كان فاش تاكينيا عندها ودنيا اشوار رقاز يخدع طمطوطيس اشوار طمطوط تخدع رقاسيس. il y a beaucoup de cas il y a beaucoup de cas دونك نزميرا الجوجيا العبد ما يجوجيا اكينيا ديريس الانفيداليتي باسكو بيتيتر يسرا une histoire اللي تيقرح الحال ادي يهضر في ليستوار ني كان مي لا بلوبار دو طون او فات اون تسل دايره لي سبرينا مره وين يضرون ذي الدنيث. ادن تفور باغ اكزومبل ان اكزومبل ثمطوث يفورسين تجوج مارياج فورسي ثمطوث نوت بغير ركازني من انا سي مولاي سد دراعتا ثمطوث كيني غاتوليكو غتخدع ركازيس بيسكو تحمل راه هكا كيني. عندنا رو الدوزيام كا يعني اذا باغ اكزومبل اركاز ناخ ثمطوط خدمت دون دي زون داروا و il y a beaucoup de tentation ça veut dire اطاس زمير هادي يطفل كمانيس باسكو خدم دون زانون داروا ندي زمر هادي خدع هادي يروح هادي خدع ثقيني سي امباردونابل. ثمن زوتني نظن اسكو سي باردونابل ناخ سي امباردونابل اسكو سي كومبريهونسيبل ناخ سي انكومبريهونسيبل. دونك لو تروازيام كا باغ اكزومبل ان اذا اركاز يبوندوني ثمطوطيس
يتروح عند نظام غيشرقوا الخدمه جو نسي با كوا يبوندوني ثمطوثيس فيس فيرسا ثمطوث تخدم 9 شهور بوندوني اركازيس ثمطوث ني سعان دي ديزير سيكسويل دونك امي كراس تفهمن يوركزني ثمطوث نتفهم اركز تفهم ثمطوث تفهم يوركز بلي il est là donc des fois انذا l'infidélité درعريت je le dis à haute voix كي قارنا كنيا انذا اي حس ورقز بلي ثمطوثي تخدعيث باغ اكزومبل تروحوا شي فيسبوك تشاتشي درا بعض قرقزن نا بيتاتر تزاريث كاريمون ومن بعد ما يروح غرس شيني غشوغار اشتيني باسكو ولا شيك ارقزني نكزريغ حكايه يوث حكايه انكا انذا ارقزيس يبوندونيت مي كومبليتمون ثنك نكينيا سور انترنت سور فيسبوك et tout ça انيك نكي je me confie يون ثنيك après on a noué des relations plus qu'amicales ثنيك parce que واقينيا يفكايد عيني يفكارا ورقزيو هذا ومن بعد رقزني اسميك فاق باللي ساعه فيسبوك ني يطفيت ومن بعد يفقع ومن بعد تنياس استيم توا heureux parce que وتروحوا غير تتزرع جست نهضر سور فيسبوك دونك تورا ما تحسب ضي تمطوثي وغردر غوري مو تحسب ضرا تمطوثي روح خشي كمل كتكمل غاي الخدمه هاتا دونك ثقي دغني سي دو لانفيداليتي مالغري il n'y a pas de rapport physique mais c'est de l'infidélité parce que تهضر الحوايج دو وركاز alors que وقرقات نتخدم مي تخدميت ابارتير دو كيل مومون اركاز نا ثمطوث يتحسوا بلي ساعه ثمطوث كخام ثمطوث ساعه اركاز كخام ابارتير دو مومون اني ذا ثمطوث نغرقز إما يحس بلي باش تعلط غلطاس دونك ادها فرقاز مي ماشي دير رقاز كان مي مرخالف خدمت لا ميم شوز نكوري ارقاز ثمطوث سي لا ميم شوز ايماجينون تورا ارقاز باغ اكزومبل يبوندوني ثمطوثيس ابارتير دو كال مومون راه يحس بلي يحمر زان ثمطوثيس إبا ثمطوثيس مش كاره ترجالو تفهميت مش كانت تروح تقرا تسنى بورطابلي و فهمت دي زراك اليوم قرص فريد الور كي سي فريد كيشوز كوم سا دونك هادي تعاسه اركاز ابارتير دو كال مومون ريزا بلي حمر تمطوثيس اسمر تروح توخر شطح ودي تحسوا بلي تخدايث كان ديو الوركاز ني اروا بريد ثمطوث دغان سي لا ميم شوز دونك بارفوا لانفيداليتي درعاريت دون لو كوبل تورا الكوبل العرير الساكينيا اركازنيا اللي قيمتو شهور في مطوسيس ودي هضر يدس تمطوسنيا تهضر الوركازيس سي لا ميم شوز كان ودنا كان الدريه تهضر دي مولانسن مولان تهضر الدريه سي دي ناس تفكضي وناس دي اريدي في كوايض كان le sujet du live justement que on se fait dès le début ni غاوند on خدمه une publication sur Facebook et faire un débat on بعد on خدمه live dessus ça veut dire قراوند à l'avance les choses le sujet dans live donc c'est l'infidélité et l'homosexualité la majorité des femmes à cause de l'argent même les hommes à cause de l'argent نعق نقول ثمطس دورقس c'est la même chose هي ديال دونك نزميرا ديني ثمطوثي لي ترو ماتيريال alors que لين يركز ندغن يقلن برو ماتيريال donc c'est la même chose non je suis pas d'accord il faut divorcer avant d'arriver à l'acte bah amazir kabil avant d'arriver au divorce il faut déjà penser à la réconciliation ça veut dire إليك présent داخل الخام اكنو تصوض مرة من بارين فراناكيني نعاود تصوض مرة لانفيداليتي دونك تروحو تاع ديريكت الديفورس باسكو الديفورس سي لو ديرني ريكور يرنا الديفورس مثلا سيليباتير معليش مي مالك الساعه الدريه سي با بون دونك il faut absolument امك يرثيلين بريزون داخل الخام ما ثوغ ما يرقز يوغ ثمطوث وتيوغارا ستون فام دو ميناج وتيوغارا بلي غتربي الدريه لا نونو ثمطوث ما تزوج دو ورقاز ماشي غير رقاز اللي توخدم جوست باش تسوي صور دينا خام وتروحوا نو فاكونس اكسيتيرا نو نناد هي تروا كريتير الزواج لا سيكسواليتي لا كومونيكاسيون راه بويا رسم لي بروجي وكذا اكسيتيرا اكد الدريه دونك زمرا تاع طمطوط جوست سنات الحوايج نافيو تاع الحاجه تاع طمطوط باسكو هي تروا كريتير فوالا دونك نناد لانفيداليتي ذيريت مي بارفوا ذرعاليت دونك طاليثرا tout simplement le côté négatif de l'infidélité طاليث aussi le côté positif de l'infidélité موني بغى يون الحاجه الا قد يقيم سوين يسعى ماذاك لثورا ركاز الساقي يسعى اين الهند خام ودي يروح عند النظام هذه طالي سوا سيري سيرتان بلي اكنا تروح ذاك نسطالي عند النظام
تروحوا نطالينا كذا كذا اين تسعه سورتو ما يرها. دونك تمطوط دا سي لا ميم شوز، مرة تروح تطالي اين يرهان اركازيز دا طالي دا سي لا ميم شوز، قراهم توجور سي لا ميم شوز. دونك ثورا ميد نهضر في لانفيداليتي هادو غير لوموسيكسواليتي. لوموسيكسواليتي سي ان سوجي طابو يون ما يهضرت في اللاس ذي لا سوسيتينا. أول كي يدينا بلي كما تقبل يعرق يسمني اوف لادجولتير او لوموسيكسواليتي سي با لا ميم شوز. شو ندير نعطيك تاع الدن ني غاوند اركاز يقلان اوموسيكسوال باغ اكزومبل يحمل حاشي اركازن باش هادي سفين دي ثمورت القبايل باغ اكزومبل بلي اني با دون لو كا العيب باش يسني قرار قريني كي اوموسيكسوال باش راه يخدم يمولاني ساتسفورسيون واحد جوج واحد جوج ولازم هادي عايش تمطوط ولازم هادي كي نتمطوط. دونك باش لازم دي سكنه تاهي داركاز وتفقنا راه بلي اثيا الهوموسيكسوال هادي واحد ياخ ثمطوط ثمطوط ناس مرات غاتشاوي تدي واخا وتستوشي راه باش يخدم هادي روح تدي شيرشير ارمي فرياس ومن بعد سيني والله ما عاود عاد زوجا ضاين دخل بيا فورسين اكسيتيرا. دونك يو فادي ليكسكوز ستمطوثني يبكس روح لحياتيس. دونك لادجولتير ولا ذي اي لوموسيكسواليتي سي لو ميم سوجي. Si le doute d'un fidèle s'installe dans le couple, ils vont mieux se séparer parce que la séparation est tout tournant. Oui, Jamal, oui, mais il ne faut pas chercher la facilité. La facilité, c'est le divorce. السيناريو اللي قريت يمكن جو مونطون با افيك ما فام جو في ديفورسي ناس افون دو ديفورسي يقد زاف ديجا نسي ديكو بروبليم عاد بروبليم يزمر ذا ريغلي وما تروح ديك تاع الديفورس الور كو يا دي سوليسيون صلحوا ثرا ولادي ديك تاع الديفورس صلحوا ثرا خاطر سي با بون بور الموسيكسواليتي كونتر ناتور دوك ثدنو على الموسيكسواليتي كونتر ناتور. ولادي اون بوزي اون كيسيون اطاسي دينا بلي الموسيكسواليتي كي ديريت وي كالكو بار ديريت. Mais il ne faut pas être sérieux مدن مرة. Il y a des homosexuels رورند homo حمرين يرقزن. Il y a des homosexuels ils le deviennent. سنا كيون يوتيوب يتزريق باسكو نعاود جو شارج توجور اني دار كازكي ساعه تمطي ساعه الداريه إبا سي ابري ان سيرتان طون واحد 15 دو مارياج يدي فاق بلي زياني ندير كازني كحمل ماشي دير خلاف سي هوريبل. فمي كسي فيديو فات الا نكرا تسرير داكن الا نكرا il le devient. Après الا يون الكوزان الحميد il a fait allusion à quelque chose et des ضرن دي لا سوسيتينا باسكو نكوني لا سوسيتينا مشي قارن تنميرت الكلمه قارن نكوني لو سوجي دو لا سيكسواليتي سي تابو قاد يهضر يون تيلمون كو سي دوفوني تابو كو لا بلوبار تقشيشين باغ اكزومبل زيكو ماشي طاسي غارون وتفاق نتاع العباد جوجنارا باسكو ولا شي دريمان ولا شي لي مويان اكسيتيرا ليش يخدم من العباد ايبا ذي ثمورت سي فريمون دوماج نو تيتقرغر ولكن باسكو سي فور تيتقرغر. دونك ابار اطاس كاركازن باغ اكزومبل كسطفنا راشي مشطاح دونك كيما راه تطفنا راشي مشطاح تاكنسن اون ابيتود تشوغارن بار لا سويت سي دي زوموسيكسويل تبعا لا طوندونس نيا يقلا كي دي تمزي. دونك اش كاقشيشني يرورد هوموسيكسويل نو اسكو il est devenu oui اشوغار باسكو il a un pédophile derrière يثي بوسين يوغار اكني كوغار كان مسكين. اني ذا لان داغني باغ اكزومبل لي زوموسيكسويل يداني خصن ديال العقل المساكيت. اني ذا نزرا ديال لا سوسيتي اني ذا العباد تتعدين في العباد يقهركن يجيونا ديال يسرع عقليس ما يحمل فوالا سوا ديزون يسعد دي بولسيون سيكسويل اني دار ديال عقون هذا يروح مسكين سيخدم دي زابي سيكسويل ابرا عقون ريزرا هذا شو ابرا صغار كان نزرع نسن نزرع العباد صورنا راني ذا مساكيت وني قاعد كانت ثنيويه الو اسكو بغان وبغينا راه دونك يا بليزيور كا اني ذا يونا ديرار يرور داكن الله غالب moi je dis un instant كان بلي un homosexuel elle est détestée par sa famille إما ولانيس ديجا وثق فيه نارا أشوغار باسكو وقال راه دار كازا يركز النظام مي لا غالب كني ديرول وزمير دارا ستينظي ميك شونجي لا طوندونس سيكسوالينك وزمير دارا دونك ديجا إلي Un divorce, il faut chercher où le problème. C'est une vérité Camille. Oui, le doute va s'installer dans le jour au lendemain. Le manque de communication est important. C'est possible de venir à Djembel.
بني يدير قراود بلي لا كومونيكاسيون لي تري امبورطونت. دونك كدنو غير تورا لوموسيكسواليتي كاع غندير الدنيا اقشيش يرد افيك روح هذا نزع كرا لي فيديو سور يوتيوب كومون دوفيان هوموسيكسوال اكسيتيرا. سي تالمون كومبليكي باسكو اتاس لي شيرشور يخدمن دي ريشيرش سيانتيفيك يعني يفاند لي زورمون لي زاديان اكسيتيرا. جي با فولي رونتري دون باسكو سي كومبليكي الى قد تشوف الطبيب هنا الطبيب غير ديسبليكين الحوايج امتيكينيا. دونك كنتي تفهم جوست ا ما فاسون نعاود كيخدمها بوكو سور لا لوجيك او تفهم لا لوجيك كينو كينيا. نيكي بيرسونيلمون جي ريان كونتر لي هوموسيكسوال. Je suis contre les pédophiles. Donc, un homosexuel n'est pas un pédophile. Un pédophile, c'est un homosexuel. Fahmien, akni il a le rapport Geresen, akni ou le rapport Geresen. Un homosexuel. D'ailleurs, là, la question, Anida, on se la pose tout le temps. D'ailleurs, la société, c'est un homosexuel. مرة خدامني نفقس بلي ان هوموسيكسيال مي نبغى كنزر داير لا كيسيون يقارن العباد مرة وي ميما تدوى الغرورش جوستومون tu as bien fait de me faire rappeler. دونك مرة خدامني قارنا ساسكو لي ليموسيكسيال كي غركزنا كي ادمي داركز اللي بيتمطوث تقارب تكون بيدار كيني بوندون تري لونطون باسكو ماشي الحاجه راه سيني عيون اللي داركز كاع وين تمطوث العيب ميم با سيم خشتي تيو اومو باسكو كيسمح il va être gêné dans quelque chose comme ça. والناس الناس كنخاف نبوزاس لا كيسيون باسكو كاين حمراك تقصي راهي ذس ابور ناس يعني ربي الناس بغا ديك الدنيا اني ود اني داركز كاع وين اني تمطوث ياخذك انيك اومو سي اومو انيك صافي دير سنين داركز سنين دير خالد هاتا نقول لا ريبونس لوموسيكسواليتي اللي داركز انت تسمطوث فهمني دري تسمطوث اني كيسنا يدني كيواش داركز واش كيتسمطوث هاتا دوك البارتناريس دان سي كيف لي شو دون لوموسيكسواليتي ils sont plus fidèles que dans les couples normaux. اشورون زرارا est-ce qu'ils sont fidèles non ils sont pas fidèles parce que tout simplement ودهدرنا راه اكيد انا كريمه انك ils se cachent. Les homosexuels se cachent parce que la société non c'est interdit. ترى ما الا نتكلم نكون لا ديموكراسي ثنت شكي يعيش كان يبغى عن كي راه حاس بغا ساكيني كان هوموسيكسوال باسكو يفدو الوركاز. دونك نحواج لا ديموكراسي مو نحواج لا ديموكراسي وفات نحواج لا ديموكراسي نكون تزيد كتبن لا ديموكراسي غير قاتيرا كان اليوم البروفيرب الفرنسي يقارن كي سون منو بور جوجي هذا شويه كاينين باش جوجي ان هوموسيكسوال. جو بو جوجي ان بيدوفيل. Je peux juger un pervers sexuel. Je peux juger un abus sexuel. Mais je ne peux pas juger un homosexuel. À les homosexuels, ils sont les hétéros et ça ne va pas. Bon, c'est un peu خطأ. Hétéro, دوين أرجازك تسير تسمطوث. Homosexuel, دوين تدون أرجازك تدون ذو أرجاز. Donc السجينية ماذا قلا أرجازن مزجن بوي جالسن. Je m'en fous. ذا شو ينجد يونم دوكريو. Merci Amima. De fini, tu nous dis que les homos, c'est un danger. Là, c'est chaud. C'est vrai. C'est pour ça qu'on dit que les homosexuels, deux fois, ils deviennent pédophiles. Des fois, c'est les pédophiles qui deviennent homosexuels. Nous sommes, par exemple, dans la société القبيل أنيذا أرجز يسعى فنطوطي سعى الرويس ميتبارج. تكزيستي ثقيل. نسنيثن نزرثن تلمرت حياة. دونك السكين نزرثن السكين سنيثن دان نومو فاسقا ان بيدوفيل يسعى فمطوث يسعى الدريا لان مان دي زوموسيكسوال دي لا كابيلي غاني دي ساعه تمطوط ساعه الدريا بيتعاشن ديركز النظام اشعر فنزرارا باسكو دي فوا يل سو كونفي مي ثورا ودينا واحد الحاجه اسكو تقبلوا يونا كوني جوجي في لا توندونس بوليتيك نوال لا توندونس سيكسوال لا توندونس سوسيال اسكو تقبلوا ما كوني جوجيون وتقبلنا كوني جوجيون اشور مو تقبل مرا كوني جوجيون اشوركم واحد جوجي من هوموسيكسوال حضرت ما الا يغال بيدوفيل دينا وي دينا ولاش تسمح مي الهوموسيكسوال اركز كيما هذا عايش اركز روح الله يسهل ثمطوثي تبغى تعيش تمطوث وروح الله يسهل جو نفي با لي جوجي ثمطوث تعجبس تمطوث اركز يعجبس وركز مثل يوثر حاجه اولادي يقلان طريز امبورطونت وفود نهضر راه لي فري فيكتيم زيكني نكون يدير المال يعني ذا لا سيكسواليتي ديال المال هذا كي دي فرنسا نغ دي لوروب قارناش لي زوفيل
لي زوفيل وإذا يكحمل نخدم لا سيكسواليتي لي زانيمو الحيوانات اما ذا قشون اما تساقط اما تفونست اما ذا سردون بو امبورت وكيني ود نهضر في لسن وكيني انيا اوكان العبد انا ودي هضر كيني يساعد ثم دوك تستعاط نهار تخسي je sais pas quoi donc les pulsations sexuelles elles poussent les gens à faire des choses que ونبينها donc vraiment une histoire تصدسم شي طوح mais c'est compliqué juste باش تفهم يعني ذا يون مسكين لي جون يسمح لي هكا جامي تشوف سكينه جامي تشوف ثاني ذا يوني نغاث يزيط مي نغات سيكسيوالمون الور ثمطوثني ثوالث دونك صراحه شتي يزيط طاحت باش ديما ساعه خلصت يزيط نغمي ابا وين قاس في كراك خلصيت كان ما كنتي نعرف حتى بارا فهمي سي اون بلاك مي سي لا رياليتي كاين ثوار مليح ولادي دونك سي بور سي ودنيا ثورا لوموسيكسوال جو بريفير كاين ارغاز اللي ساعه شي ورغاز مي رشتو شيرا رش نختق شي تمشطح دونك قيم من الدومين نسن دونك كاين سا ما ديرونج با مي دونك زرير اللي تصاف لا بلاك حقر برت ضرب ولا دير يرنا ونا تما قرا تي دار ثورا الزرا كاش اللي عطيه زطنا كاين تقرا كاش انا فهميت دونك دي ثمورت زيكني والله اونيتي دي زوفيل بون نشونجي د لا باج خما كنت نتبرني كاينيا دونك الساكينيا نناد l'adultère et l'homosexualité c'est la même chose. C'est la même chose parce que les deux sont des couples, les deux تعيشن أماكن ديال الكوبل. Sauf que الساكينيا ذي ثمورت أولادية باش عن طريق le lien de l'homosexualité et l'adultère, curieux de voir le lien entre les deux. Merci. مراد أي السمحة كينيا أكدينيا جو في لي شوز à ma façon. أكيد قارا نكوني توجور قارا غاون كينيا je vous dis ce que je pense. Mais ça reste ce que je pense. Après, les scientifiques, les chercheurs, chacun l'a fait à sa façon. Seguini, c'est pas parce que, par exemple, l'enkhira Ninde, c'est comme ça que c'est comme ça. Nirawund, par exemple, dans. Je vais dire, tu as l'exemple pour l'homosexualité, on après les. Donc, Nirawund, Seguini, c'est pas parce que des chercheurs Ninde, c'est comme ça que c'est comme ça. Il faut qu'il y ait un baqarroy en je travaille beaucoup sur la logique قارن psychologique psychose ça veut dire يعني عنان المشاكل القروي logique la logique دايرين نخدم ديال لا سوسيتي نكيني غوري اني ذا l'adultère l'homosexualité c'est la même chose puisque dans le couple d'un homosexuel il a l'adultère vous êtes d'accord يدير تاكيني الا قد نرو ثم شهود D'accord, il y a une différence entre le sentiment et la raison. Imaginez votre fils, c'est un homo. Et c'est un homo, ايش كتخدم على كاين غيدير ايش كتخدم هذا حافظ قرمي هذا حافظ قرمي باسكو سي ان هوموسيكسويل ما الا ذكرت ذن كي ديريا ماشي ذن تي ديريا ذن كي ديريا امشي كتصعد مي كتصعد تنكرض انا مي تيدي خدمه وقت شي شاكيني داك الشيء تيدي خدمه لا ماشي داكشي تيدي خدمه ظلم دينا حاجه كنا تحكوا غير اكزيست اوسي elle existe aussi la gérontophilie, la zoophilie, la pédophilie, etc. La microphilie. غير كش ما قلتش تلقى مرة كنت النعيم باش نفكر جوست ايش نقدروا ندير لا سوسيتينا اش تلقينا ذاك مرة لا سوسيتينا مي يقدر انت دوات دون اوتر فاسون صعب باش تدرس باش يفون با يطر ان بو جينينا كل شوز كوم سا كيلي لوموسيكسواليتي يثقل معنا كاين لا سيكسواليتي او نهضر شوال ما كنقراو بونجور باسكو لو بوتينو سي ني با دو لا بيرفيرسيتي مي تو سامبلومون سي كي راك تفهم باين بغاديين مسعده والميساج سي لو بلوز امبورطون دونك كدو على ثورا جوستومون l'adultère de l'homosexualité les homosexuels c'est un couple les hétéros c'est un couple. Et donc, il y a l'infidélité avec les hétéros et l'infidélité avec les homos. Il y a le divorce de l'Europe, les homosexuels jouent jeunes. Les homosexuels, ils adoptent des enfants. Les hétéros, ils adoptent des enfants. Ça a bien derrière. Donc, il y a la différence.
Morad, je sais que tu as un très bon niveau intellectuel, تعرف راسك ولا باش تخدم et tout ça, c'est magnifique. Mais Kenya, j'ai une façon de faire les choses à ma façon. نكون تابع غير يندنا نويا كيني جو cherche à comprendre. نكيني parce que les chercheurs نغنا ودي دي خدمنا لا psychologie, la plupart des livres c'est des livres اللي تخدمين il y a quelques années. Alors que la société, elle a changé la société. La mentalité, la mentalité ils sont complètement différentes. Les homosexuels, ils sont complètement différents. Au contraire, ils revendiquent leur homosexualité. Donc, ce sont deux choses différentes. La nécrophilie, donc, on ne peut pas juger un homosexuel, on peut le juger à travers ses actes. Qu'est-ce qui me dit dérange Kenya? يساع خميس تعيش نتا الورقاز الواحد سداخر خدمت تريسبكتي المدن اللي هو البروبليم يناديون ce sont des hypothèses كيني غاون je fais beaucoup de recherches باش تاكينيا اني ذا ينك imagine ils vont adopter un enfant qui prouve qu'ils ne vont pas le toucher sexuellement. C'est vrai, de ça, parce que les homosexuels, c'est homosexuel. C'est pour ça qu'on dit un homosexuel, c'est que il se met à pédophile. Un pédophile, il se met à homosexuel. Je comprends mieux, merci. Donc, après, tu fais parler d'un homme marié avec une femme et homosexuelle. Je parle de tout. C'est pour ça que les deux dans le même sujet. Normalement, un sujet, l'autre sujet, mais l'un va avec l'autre. Bien sûr, la zoophilie, c'est l'exige. La zoophilie, ne s'arrête pas sur la morphologie. Il s'arrête là, la zoophilie, la théorie d'évolution ne s'arrête pas. Non. Il y a beaucoup de changements. C'est nos fils, comme tu dis, c'est pas notre faute. C'est un homosexuel. On se dit, la fréquentation, par exemple, اسميك لازم مشطوح ثوارات par exemple هذا قشيش نورمال مشيدنا قريسي مايا ليها ثنت قليل ثنيك اقشيش تعيشن ذي يمس باسكو باباس يبريسي يمس روح يسعى حاشا يستمس يتوريث انت مره تماكيين تتوريث انت مره ترسن تيقن ديار نتادا مشطوح هذه يستقن دور هذه ماكيه اسكو بوروتون يزرا داش يخدم اور يزرا اسكو سي بوروتون سي ان نومو ونزرا مي سو سون دي توندونس نشفير ديون الجاري ولذا يتفقد استقن دور مزيان يسعى واحد 6 سنين كاع عمري سي وقت النيا يتفقد استقن دور ثار برا نقوم نفهمك ونشتاقوك نكوك فهمني دون فيمر شو غادي تفاص قندور شو غادي ما وليش تجي انت تفاص قندور دونك يفتكرت ناس باش ناس ملي كثري فاص قندور يعني كيجينيك ناس نو ناس بغا كتفهمها يعني كنت تقلب تفهم روح تروح تفهمني دونك لا نكرا يطولع امي وغادي يستقندور تيستقندور واش دخلك اكيد دينا كارمونيك واش دخلك ايش كيدير انت قميهم كاتي ضربي روح تربي لك الشراوي سي سا ولادي il faut accepter la société يقولنا تواخدم اكا قسمي يذكر اكا قسمي يذكر وخشمارق الاسلام وخشمارق قلنا مرات باسكو سا مامبورت بو مي لا بيدوفيلي يقولني تلاكزي كزيكني عاهني القريش وكذا اكسيتيرا يا بوكو دو بويت اطاس لي بويت كم ابو نوات وكذا اكسيتيرا بيك مرة سي دي بيدوفيل تبعنا كي غيال الوقت ني الشيخ اختي ديسبليكي قال كل اسمي الذي مشطح اني ذا خدمند ديسفرام الساكني غارنت المدن ديال كوريج مي هضرت في لا سيكسواليتي الوغ كو ترى ديريت شواربا كنهضر في لا سوسيتي وكذا اكسيتيرا مي هضرت سي دي بيدوفيل بذاك النيا ان سارتان مومون تشيل العيشه كانت تفهم ذو طرميون ثني ديزا روح تبعني غيال روح تبعنا رشاد روح تبعنا اكسيتيرا فهمتي القريش كيز نقارنا كنيا دونك واكينيا صافي بارتي دوبي لا نوي دي طون سوف كو لي زوموسيكسوال تعيش نكيرانا يزمر نخدم ديالسن تولي جور تفيق دارا يزمر داخل الوخام يكون تفيق دارا يزمر دايره ولد في كايوث ادصم شطوح مي بون ديريت ما ادصم شطوح
ارجاز عشان تمطوطيش احمد بعض الدول تبدا قلتي ما طروا بيا فهمتي ce qui veut dire c'est un adultère ذا شوت وكينيا ارجاز يبغى اسكو تمطوطيش تاني ورجاز زعما داو دوك زمير راه اشور ارجاز يزمر يخدع هكي تمطوطيش معليش مي تمطوطيش تخدع نو خطير سي با بون اشور باسكو ارجاز اللي ماتشو ارجاز دارجاز فهمتي دوك يسمر تيخدم تمطوط نو 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 قرا تيخدم. Et donc, c'est un peu compliqué à chaque Gemara. Et quand tu es sentimental, tu seras déçu malgré c'est son droit. Oui, les sentiments, je suis fier de toi. Même même je suis fier de toi. Je sais que tu sais faire mieux. Mais c'est pas grave. On va faire attention. Derrière nous, il faut toujours rester, je suis fier de toi, tu es le meilleur mon fils, etc., etc. Il y a peu de parents quand même qui finissent par accepter l'homosexualité de leurs enfants. C'est un crime. Parce qu'il est homosexuel, c'est un crime. Il y a quand même, il y a إني درجز راه ينكر ميس باسكو إلي هوموسيكسويل ذا شوث سي لا كيستيون où تفكا الغلام un enfant beau dans le Coran et le mérite de celui qui va au paradis dans sa reflète les envies sexuelles des Quraysh. Voilà يكسل voilà exactement. C'est excellent, c'est غران une société machiste existe. Et voilà, sexiste, exactement à Mima. C'est une société machiste et sexiste. Parce que, voilà, sexiste, ça veut dire nekih al-bahima. بزاف كان بداني يلونسي قلزعو في لي حبر اللايف كي طرصا باسكو فات سي لا ديريزيون فهمتني دي فون ميو دي سوجي تابو افيدي هضر يا الصلصه افيدي هضر يا السيريو ما خدك السيريو قرا الله خاطر انا مزيان تبعت زمان ودي خميونا اللايف فوالا دونك ولدي دي شراودينا كانت حذر في منون ان enfant qui parce que نهضر في لي زوموسيكسويل قراش يدي فغن حملنا الراش حملنا القزل ونهضر هذا في الخالتك حملنا الخلاث تاكينيو يوم ما يهضر فلاس لي ليسبيان فهمين دونك كاسكو دانيا ارقز دانيا غادي نكر يليس ساعات نخدم طوط نكر يليس يحملنا الخلاث لا سوسيتي لي فيت دان بو دو تو اثان ساعه افوس ساعه 5 ضوذان يوم ما يتشابه غير وايض يوم دافوسيو ميور ما يتشابه روايض الدري دا سي لا ميم شوز الساكينيا تزمر تفضل الخير قلنا لوموسيكسوال ني يتنكر ذاك ني قال تفضل الخير وما تفضل الخير قولي دي فانا كنت زعما داركاز انا فاك تمطوط انا ولادي ربي سبحانه ثور منو من صربيا ذا ربي سبحانه دي تسكن العيبه ذاكينيا ثور ما ذاك لو من انا صربيت انا سي اوتر شوز فوالا ثلميرة امريكا دونك سي اوتر شوز دونك ولادي il ne faut pas وين يوجوجن تمطوطيس يقيم تمطوطيس تانيك جوجن دواركازيس قيمة دواركازيس مود مزقمارا سي تدا في مينوطار سوليسيون ما داك لواش لي سوليسيون برا يا با داي باسبور مو تسعى مرا الدريا ما تسعى الدريا غورين كينيا تسجل ري ساكريفينا الحياتيس فميس الجمع تعاود الزواج فا توقد نورد روحنا خام المسنا كرا ابا الساكينيا يا ان بروبليم دون لو كوبل اطاسي كيقارن يفو كوبي ما تسعى الدريا سا ديبون دي بروبليم. Le seul problème, c'est que les gens, ils les considèrent, ça c'est la honte pour la famille et pour la société. Mais parce que c'est un sujet tabou. الساكين كهضر عاود فلاس الساكيني غطاس العباد يسيرين الحمد لله ربي يلا يوني غادي يهضرن في الهوموسيكسواليتي الساكيني ثورا تكوماسي ديك لا سوسيتي نا غانيتا لي لونغ فون سي ديليي ça veut dire العباد القرن تهضرن. C'est le tabou, c'est justement c'est à cause de l'islamisation de la société. L'origine dit-il, le moral portant de l'épouse, Mohamed, ça serait, voilà, en quelle que soit la tendance sexuelle de l'enfant, il faut l'accepter et le respecter. Telmertik Mourad, Telmertik beaucoup. Mourad, c'est un sociologue d'Indien, il est toujours beaucoup dans la recherche d'Indien. Qui dit c'est l'islamisation. Je pense pas que c'est tout simplement l'islamisation parce que dans le monde entier, les homosexuels, ils sont très mal vus. Dans la société française, c'est la même chose. Par exemple, les chrétiens, les homosexuels.
et ainsi de suite. Donc c'est pas seulement la religion l'islam. Les religions marra, les chrétiens, les bouddhistes, etc. كرهنوا que l'homosexualité. Sauf que رسجنوا هنا خرينسن باللي c'est quelque chose de naturel. Lorsqu'un sujet tabou est traité de manière satirique et sarcastique, il ne devient plus tabou, il passe au mieux. Voilà, voilà, exactement. Mais un sujet, mais là, il passe, justement. L'histoire قالت يا زيط يجمعوا ونوتي يحكوا مي كذا نحكاهم يا زيط كنغوقش فهمتي دونك تشمد دون لو سوجي اني ذات تسعى مع ناس باللي رقبه لنا اوتروفوا ايزيتي دون لا بيدوفيلي دايوغ ودينا يوتر حاجه مي سمحتي اون ابيل ان شا ان شا امشيش قارناس امشيش زيكني لا سيكسواليتي سيتي تابو اني ذا ثمطوث الورقاز ايليس حاضر يلي سون بورتون اكسبليكي الساكيني الوقتني اني ذا il y a des pulsions sexuelles par exemple إذا مقار إذا قد يجوج إذا فوالا يسعى des désirs sexuels إذا يفرث مطوث ماشي غنمثمر في الأوروب جو نسي با كوا اش يخدم هادي فطاغات الزلس تعدى تيخسي تعدى قجولي تعدى كلشي عدى دونك لان كان نظن إي سون كور بلوز اوداسيو إذا تروحون كاريمون تسطف مرش فهمي دارش تيقشيشين شحال لي فيولي قدر نزيك لا يكرد هدرنا راه هدرنا في لي فيولا كي راشي مشطح شحال الساكين كي لا سوسيتي كي نختوره شحال يكتبوا فيولي سوف كو اي مولانا شي قرن سوس مدهدر سوس مدهدر عام كاسني دوكش سوس مدهدر الا ايتي فيولي ذا كيني وغادي مخلين العباد لان العباد نقلي ما نسد دونك الساكيني اللي يوني راه سوبي ان فيول الا قد يهضر الا قد ينيا اي مولانا الا قد السر الا قد حسني يوراو نسد c'est le temps de violer certains tabous pour les lives ثاني مرتي كانيتا اكزاكتومون اجل جو سي راتي ليستوار لا غينغا سيازات نيك لا غاليو راتي على ليستوار تيزيط ليستوار تيزيط هكذا سوا مش كنهضر ما بغاو نهضرها في لي زوفيل ومدينا تيزيط كان مش فاهم د الكود د المود باس الور تعجبي ثاقي ثاغط تعدى والله تجي الباسينا عشان كي كانوا تدي وين تدي قاع حاجه اللي كاينه l'homosexualité a toujours existé même chez les animaux ce sont des goûts comme les autres il ne faut jamais confondre homosexualité et violence sexuelle ah oui bien sûr c'est rare bien sûr Cyril enchanté de te voir parmi nous malgré que je parle au kabyle mais tu arrives quand même à comprendre ce que je dis hein je crois que tu es devenu un kabyle Cyril sois le bienvenu chez nous les kabyles on est très on a le cœur ouvert tu peux venir chez nous on t'accueille comme notre propre famille. Il y a aussi des cas dont les parents touchent leurs filles et les frères touchent leurs sœurs. Oui. C'est un autre cas. C'est une très bonne chose. إيجل سوجي إيجل ساقيا أني ذا لاندي مولان إكستوشين دارينسن أني ذا ذراش إكستوشين يستمثنسن نعرف تقشيش إكستوشين أي ثمثنسن اش تيك مرب ça fait partie de l'éducation un enfant باش تفهم يعني وغالي الشمينيه باش تفهم ابي un enfant il est curieux ما داك اللي مولاني سوس تفهم راه ذا شو اذا السكس ينس ما داك لا مولان وسفهم راه تسن ذا شو ذا السكس ينس الراشني غير ما يزرب باللي لو سكس ينس اللي ديفيرون قلنا قشيش النيه ابرا ديرو هذه توشي باش هذه يزرب اشو راك تسعى هذاك كاين كوسع غير كاينيا دونك سي لو رول مولان دي مولانا لازم نسفهمن هذا شو كسع وقشيش هذا شو كسع هذا شو ساعه قشيش دونك يلقاس نسفهمن اش تاكيني وقارن كيس قارن قال كلش راه صاراين لا سيكسواليتي Alors, non, je ne comprends pas vraiment les Kabyles, désolé. Je vais t'apprendre. Mon père te passe bonjour à Tarek. Passe-lui bonjour à Milut, avec plaisir. Tu es l'accueillir comme... Nouvelle vie, nouveau départ. Tu vas l'accueillir comme ça, alors, surtout quand c'est une fille qui est violée, elle est traitée de tous les noms. Oui, malheureusement, c'est que psychologiquement, تروح مسكينت مولاني سقارنا السسم انت تكفر داخل جينيرالمون بالك تفاق كومون لاكيير كوم ça
L'homosexualité, est-ce que vraiment c'est une volonté où il y a des victimes sexuelles? Zglin inek youn, inek blissa un ami homosexuel. Inek, on a pu échanger très facilement. Inek, c'est la première fois qu'il s'est confié. Inek, il a été violé. On bat Gimerni, il y aura homosexuel. Je pense que, logiquement, ce n'est pas faisable. Achouar, c'est pas faisable. Parce que, même Ergez, c'est n'importe qui a dit soit violé, c'est pas autant à Yahmer. Sauf que peut-être Wina, il était dans ce domaine de l'homosexualité, sauf que Wina et cette Fnakini, peut-être il l'a fait violemment, sauvagement. Et donc, Karna c'est un viol. Ça lui a fait mal, c'est un viol. Mais ماشي نشتاقين et c'est du goût. L'enkhira tchérend homosexuel, l'enkhira ils le deviennent parce que c'est des tendances. Un des derniers glin où il t'achète que nous sommes cette derrière ça après 15 ans de mariage et ben il fait bellir il est homo et راح يثدو par exemple يثدو الديون ورقاز يجي تنطوثي سي جا الرويس donc on le devient. كانوا ندوي عيوثني طاشي قلان parce que طاشي قلان يوم تيختيا اني سوكي جو تيم والله ولا تي داك يعني صلاح ناس جو تيم donc يحمل تخسيس voilà donc ودينا غاولادي le sujet il est vraiment très délicat donc on y verra la طرف الناس mais comme atas justement يديك تشمن غوشتاغي donc automatiquement تيمغور. Alors, oui, sache que certaines familles, on ne trouve pas la communication entre les mêmes devant le débat ouvert. Oui, mais c'est à vous de les créer. Des fois, c'est vrai, les parents, ils sont un peu extrémistes, etc. Mais, excellent, il faut en parler, c'est important, terrible, les conspirations du silence, écoutez témoignages d'amis, médecins, d'hôpital, on viole quelqu'un, on se tait et on l'empêche même pas de... de parler, etc. Thanmirtik Amorad, justement, on les empêche de parler. Et tu vois, violés, au lieu de dire, alors, أكيد ترى جو الحبس جب الخير, ton sujet est politique, un grand virage pour le changement de notre État qui est semblable islamique. Si tu veux. Non, je suis homme et merci. Merci, c'est passé dans la théâtre. Dès que tu as tu as une nouvelle vie. Donc, merci. Si la plupart des gens deviennent homosexuels parce qu'ils sont rejetés par leur famille. Oui, mais pas forcément ça. Là où c'est des assassins, là où c'est des... il y a un peu de tout. Ça dépend à partir du moment. أنا إذا مولان أذن كارن ميسن صد ديبون مرد ديفا بخام ما يمقر ديوني تصلى ديفا يتصلى ما يفاد ديوني سكر دي سكر ما يفاد ديوني زطرة دي سكر ما يفاد un homosexuel automatiquement deviendra homosexuel. Donc ça dépend. Une fois qu'il a été rejeté, il devient faible d'esprit. Parce que sinon, il m'a dit oui, ça veut dire je ne vois rien. Ça veut dire donc مسكين ديال روحانيات. وعمر جمال ثي الزيت أوروميين ماشي تقبيل. Alors, تيخسي جتان حق ربي تيخدم ما ولادي والله عاسيني تيخسي جتان باسكو ستاليتيد. Donc, mon premier crime, c'est à Yazet. Voilà. Avec des la vérité, bon, la phrase qui est un choc. Voilà. On dit le prochain live, on titre si vous voulez, une autre fois, parce que c'est un sujet très important. Mais le prochain live, on titre في العيبة ذنيا غران فهمن وتعاوننا رويا اذ تعسان ويد راه يخدمن الحاجه اروح نسقارن ويتشي نيلو السندرا قيم كان ديري توسا وفاتور خدمن وتسجل وري خدمن سيرسو او دينيغ ثاني ميرثن وين تحضر ثم وين جو با تروفي دي سيركونستانس اتينيونت او بيدوفيل مون فرير اشتي 5 سيوز روغيون 5 سيوز بون ابيتي فوالا او دينيغ ثاني ميرثن وين لا بروش ان شاء الله ابقى على خير.